Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye, mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ikaze muri aya makuru. Inkuru ikomeye cyane kuri Yolande Macron, uyu nguyu ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, akaba rero murabizi ko yagiye agaragara mu gusubiza abarwanya leta y'u Rwanda ndetse no mu bihe hari amasezerano yavugwaga hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo, ndetse muri rusange n'ibindi bibazo byose bireba igihugu cy'u Rwanda, ahanini cyane cyane nk'uko ibitero bitandukanye byagendaga bigabwa ku Rwanda, yaba ibiciye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo cyangwa se n'ibindi bitero by'amagambo, akagenda rero asubiza nk'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Mbere gato yuko tuza kugaruka kuri iyi nkuru ya Yolande Macron, reka mbanze mbabwire ko mu makuru mu buryo bw'inshamake ni uko twirwanaho yasabye ko ubwicanyi bw'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo n'iz'u Burundi bukorwaho iperereza. Uyu mutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwanaho ugenzura igice kinini cyane cya komini Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo wasabye umuryango mpuzamahanga ko ubwicanyi ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo iz'u Burundi ziri gukorera abanyamurenge bwakorwaho iperereza ryigenga. Umuvugizi wa twirwanaho Colonel Kamasa Ndakize Welcome yatangaje ko ingabo z'ibihugu Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR biri kwica abaturage bo muri Minembwe no muri Mikenke, agaragaza ko ibi bikorwa kandi bigize jenoside. Colonel Kamasa yagize ati dushinje FARDC, ingabo z'u Burundi, imitwe Wazalendo na FDLR uruhare mu bugizi bwa nabi bwibasira ubwoko bw'abanyamurenge hashingiye ku bwoko bwabo. Yatangaje ko uretse kuba rero ibi bitero byifashisha intwaro ziremereye na drone bisenya inzu z'abaturage bikangiza imibereho yabo, abagore n'abakobwa kandi bagafatwa ku ngufu, abaturage bo muri Minembwe na Mikenke kandi bakomeje guhunga. Twirwaneho yasabye umuryango mpuzamahanga gusaba leta ya RDC n'u Burundi guhagarika ibi bitero kandi ugatanga ubufasha mu gutangiza iperereza ryigenga kugira ngo abantu bose kandi bari kugira uruhare mu bwicanyi bari gukorerwa abanyamurenge bamenyekane banashyikirizwe ubutabera. Colonel Kamasa yagaragaje ko Mikenke yahoze ari igice kirindwa n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO, kandi kubera ko cyari ubuhungiro bw'abari mu kaga, ariko ko ubu yahindutse ibirindiro ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi ziteguriramo ibitero zigaba ku banyamurenge. Iyo ingabo z'u Burundi zirasa muri Minembwe zisobanura ko ziri kurasa ku mutwe witwaje intwaro wa Red Tabara washinzwe n'abarundi, ariko Colonel Kamasa yasobanuye ko iyi komine itabamo uyu mutwe witwaje intwaro, ahubwo ko ibyo biba bigamije kandi guhisha ubwicanyi buri gukorerwa abasivili. Twirwanaho rero yatangaje ko yiteguye kandi gukomeza kurwanira abasivili bari mu kaga, igamije kandi kubarinda ibitero no gufungura inzira banyuramo bajya gushaka imibereho, kandi ko yizeye gutsinda ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'imitwe byifatanyije kwica abasivili. Iri tangazo rya Twirwanaho rikurikiye imirwano ikomeye yabereye muri Mikenke ku itariki ya 8 no ku itariki ya 10 Kamena 2026 uyu mwaka. Uyu mutwe wari wafashe iyi santere, ariko ingabo za leta ya RDC zayisubije nyuma yo kwitabaza umutwe udasanzwe n'ibikoresho birimo drone za Kit 9. Ndire ingingo gatoya mbabwire ko mu gihugu cya Kenya makuru aravugwa yuko urukiko rwo muri Kenya rushobora kandi kuburanisha bwa mbere ibyaha by'intambara byibasiye inyoko muntu byakorewe mu kindi gihugu, nyuma yaho imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ireze abantu 10 bo mu mutwe witwaje intwaro wa Rapid Support Forces urwanya ubutegetsi bwa Sudan. Iki kirego cyatanzwe n'abanyasudani 12, umuryango witwa Legal Action Worldwide, ikigo cyitwa ACGPS gikora ubushakashatsi ku butabera n'amahoro, bahagarariwe n'abanyamategeko muri Kenya, harimo Metro Otieno Ogola, gishyikirizwa ubushinjacyaha bwa Kenya ku itariki ya 8 Kamena 2026. Aba banyasudani bavuga ko bafunzwe bazira gushyigikira ingabo za leta, baratotezwa, bavuga ku ngufu, banabona kandi abo miryango yabo bicwa n'abarwanyi ba Rapid Support Forces. Ibyo bikaba byarakorewe mu bice byo mu miji ya Khartoum, birimo gereza ya Soba, mu nyubako za Al Riyadh n'ahandi hantu hafungiwe abantu batemewe n'amategeko. Harimo umuturage kandi uvuga ko abarwanyi ba Rapid Support Forces bamufungiye mu mwijima ibyumweru byinshi, bamuhata ibibazo, banamuhatira gufata ku ngufu kandi umugabo mugenzi we bari bafunganywe, kandi ngo icyo gihe bari bamutunze imbunda. Abatanze ikirego basabye ubutabera bwa Kenya gukurikirana iyi dosiye bushingiye kandi kubasha inkiko zihabwa n'amategeko mpuzamahanga
bwo kuburanisha ibyaha bikomeye cyane byakorewe ku butaka bw'ikindi gihugu. Iyi miryango yasabye ubushinjacyaha bwa Kenya gukora iperereza ku barwanyi 10 ba Rapid Support Forces barimo abashinjwa gukorana n'ubutegetsi bw'i Nairobi, hakarebwa ku byaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu byakorewe mu mujyi wa Khartoum ndetse no mu nkengero zawo hagati ya Mata 23 na Werurwe 25. Umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango witwa Mossad Mohamed Ali yagize ati abazize ibyaha ndetse n'abarokotse bamaze igihe kinini cyane kandi bategereje ubutabera ku rwego rw'igihugu na mpuzamahanga. Igikorwa cyakozwe uyu munsi giha abanyasudani benshi icyizere cyo kurwanya umuco wo kudahana ibyo byaha n'ubugizi bwa nabi bitari kuri Rapid Support Forces gusa ahubwo no ku ngabo za Sudani. Umuyobozi nshingwabikorwa wa Legal Action Worldwide Antonio Murivey yatangaje ko Rapid Support Forces yakoze jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu kandi ko ibyo impuguke z'umuryango w'Abungiza bishimangiye. Uyu Anthony Murivey yagize ati Rapid Support Forces yakomeje kwangiza ubuzima bw'abamiliyoni y'abantu muri Sudani, yica abantu ibihumbi n'ibihumbi, ibicisha inzara, igira abarimo kandi abana bacakara n'imibonano mpuzabitsina. Kenya ntikwiye kuba rero icumbi ritekanye ry'abakoze ibyaha by'intambara. Umunyamategeko Dr. Owiso yatangaje iki kirego kigaragaza ubushake Kenya ifite bwo guha ubutabera bakorewe ibyaha mu kindi gihugu, cyane mu gihe kandi umuryango mpuzamahanga ukomeje kubatererana mu kaga barimo. Bitegerejwe ko mu minsi 30 uhereye igihe iki kirego cyatangiwe, ubushinjacyaha bwa Kenya kandi buzemeza niba buzatangiza iperereza cyangwa se ntiburikore. Burikoze yaba ari intambwe ikomeye cyane iganisha ku kuburanisha urubanza rutamenyerewe cyane muri iki gihugu cya Kenya nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Reka rero tujye kuri Madame Yolande Macron, akaba rero ari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda nk'uko amakuru tugeraho akomeza kubinyereka. Yagize ati RDFC AFC 23 Yolande Macron kuri Human Rights Watch, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Akaba rero ari Yolande Macron yanenze raporo iherutse gushyirwa hanze y'umuryango Human Rights Watch yibasira ingabo z'u Rwanda kubera ibibazo by'umutekano muke muri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva ku itariki ya 10 Kamena 2026 Human Rights Watch kandi yashyize hanze raporo ivuga ko yakoze ku mfu, ifungwa rinyuranyije n'amategeko ndetse n'ibikorwa byo kwinjiza abasivili mu gisirikare ku ngufu biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyi raporo uyu muryango wibasira cyane ingabo z'u Rwanda ndetse ukazigaragaza nka nyirabayazana w'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi ukazihuza cyane na AFC 23 ku buryo wagira ngo kimwe ni ishami ry'ikindi. Hejuru y'ibi byose nta kimenyetso simusiga Human Rights Watch igaragaza ishimangira ibyo ivuga. Mu butumwa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yashyize hanze kuri wa kane, yanenze kandi imyitwarire ikomeje kandi kuranga Human Rights Watch. Yagaragaje ko kuva mu myaka 30 ishize uyu muryango waranzwe n'imyitwarire ihora yisubiramo iyo bigeze ku Rwanda, irimo kandi kudatangaza imyirondoro yabo ikesha amakuru, kutigerera ahabera ibyo uvuga, kutagira ibimenyetso simusiga ndetse no gushyira imbere ibihano. Yolande Macron yagaragaje ko umuryango rero udashobora kandi kwizerwa mu gihe wirengagiza n'ibyo witangarije ubwawo. Ati muri raporo yayo iheruka Human Rights Watch ntabwo ishobora kandi gufata inshingano zo gukora iperereza ritabogamye mu gihe yirengagiza bimwe mu byo yitangarije. Kinshasa iha intwaro, igatera inkunga ndetse kandi igakorana bya hafi na FDLR, Wazalendo, abacanshuro b'abanyamahanga, igisirikare cy'u Burundi, byose bifatwa nk'ingabo cyangwa se imitwe yitwaje intwaro izingiyeho intambara n'akaga ku kiremwamuntu mu burasirazuba bwa Kongo. Yakomeje yibutsa rero umuryango ko ntaho ingabo z'u Rwanda zihuriye na AFC 23, abikwiriye kandi gusobanuka neza. RDF ntabwo ari AFC 23. Iperereza ryose rikozwe neza risaba kutabogama, kugeraho ibintu kandi bibera, ibimenyetso simusiga, kubahiriza amategeko ndetse kandi no kudatangaza imyanzuro imbere y'igihe cyangwa ngo ushyire imbere gusa ibihano. Yolande Macron yavuze ko umuti urambye kuri iki kibazo ari ukubahiriza amasezerano ya Washington n'ubuhuza butabogamye, hagamijwe kandi kurangiza intambara ndetse no kwimakaza ubufatanye bw'akarere. Guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko Human Rights Watch atari isoko y'amakuru yizewe, ishingiye ku nshuro nyinshi cyane umuryango ufite icyicaro gikuru muri Leta Zunze za Amerika warwibasiye wifashishije ibinyoma. Yasobanuye ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikora n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'imitwe ya Wazalendo yose izwiho kandi ubugizi bwa nabi, kandi ko Human Rights Watch ibyemerera, ariko ko yahisemo kandi kubishyira hanze cyane muri iyi raporo
y'impapuro 78 mu gihe ingabo z'u Rwanda na M23 kandi byashyizwe mu mutwe wayo. Iyi raporo rero raporo isuzuma igisubizo cy'u Rwanda ku mutwe w'abajenosideri ukorera ku mpaka warwo, ntisuzume imyitwarire y'uwo mutwe cyangwa se ubufasha bukomeye cyane Kinshasa ibuha, igamije kandi kugaragaza amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC uko atari. Guverinoma yagaragaje ko Human Rights Watch ivuga ko ifite amashusho yafashwe na satelite agaragaza ubwicanyi bwakozwe n'ingabo z'u Rwanda na M23, agaragaza imeze nk'imva zashyinguwemo abapfuye, ariko ko idashobora kandi guhamya niba ari imva koko cyangwa se ibindi bintu bijya kumera nkazo. Ruti si ubwa mbere Human Rights Watch igerageje kandi kuyobya banifashishije gushyira imbere ibirego mu matangazo agenewe itangazamakuru mu gihe itera urujijo kandi ku migereka. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko bitangaje kuba Human Rights Watch kandi ivuga ko raporo yayo ishingiye ku iperereza, ariko ikarenga igasaba ko hakorwa kandi irindi perereza, ibishimangira ko ibyo yatangaje itabihagazeho. Iti iperereza ry'imyanzuro itangazwa mu imburagihe si iperereza. Muri 2017 Human Rights Watch yatangaje ko tariki ya 13 Nyakanga 2017 Abanyarwanda 43 bo mu burengerazuba bw'u Rwanda bishwe, bamwe barashwe n'abapolisi, abandi babanza kandi gukubitwa, ndetse ko hari n'ababuri birengero, hanyuma rero bashinjwa ubujura. Iyi raporo yiswe All Thieves Must Be Killed yatumye komisiyo kandi y'igihugu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikora iperereza ryayo tariki ya 13 Ukwakira 2024, yereka abanyamakuru ko mu bo Human Rights Watch yatangaje ko bishwe harimo abakiri bazima, abandi bigaragara ko bapfuye urupfu rusanzwe. Human Rights Watch inengwa kubura ubunyamwuga mu bijyanye no gutangaza raporo, kuko iyo bigaragaye ko yabeshye cyangwa se ikabona ko yahawe amakuru y'ibinyoma idashobora kandi kubyemera ngo ibikosore. Uretse u Rwanda, muri Gicurasi 26 ihuriro rya FC23 ryashinje Human Rights Watch kuriharabika, gutangaza ibinyoma ndetse no kwirengagiza ukuri mu buryo bushimangira ko ukorera umurongo w'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ryatanze ubutumwa risubiza raporo ya Human Rights Watch yasohotse tariki ya 14 Gicurasi ishinja abarwanyi baryo kwicira abasivili mu mujyi wa Uvira, gufata abagore ku ngufu ndetse no gushimuta abantu hagati y'Ukuboza 25 na Mutarama 26. Iri huriro rero ryagaragaje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kandi gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ariko ko Human Rights Watch idashaka kubivugaho muri raporo zayo. AFC 23 yatangaje ko kubogama kwa Human Rights Watch yagaragaje muri raporo yayo gutuma uyu muryango kandi utakarirwa icyizere mu buryo kandi bukomeye, ibituma ibyo utangaza bidahabwa agaciro muri rusange. Reka duhindure ingingo tuve kuri Madame Yolande Macron n'ibijyanye n'iyi raporo, uko yakomeje kugenda bigarukaho ni raporo ya Human Rights Watch ikomeza kugenda yibasira igihugu cy'u Rwanda. Babwire ko impinduka zakozwe muri guverinoma zasize umwanya wa minisitiri mu biro bya Perezida wa Repubulika udafite umuntu, kuko izo nshingano zitakiriho. Ni impinduka kandi zasize minisiteri ifite abanyamabanga ba leta barenze umwe zibaye ebyiri. Minisiteri y'ibikorwa remezo yahawe minisitiri mushya n'abanyamabanga ba leta babiri. Kuvanaho minisitiri muri perezidanse bivuze ko ubu hari minisiteri 20 ziyobowe n'abaminisitiri 20 aho kuba 21 nk'uko byari bisanzwe. Abanyamabanga ba leta bo babaye 12 mu gihe kandi bari basanzwe ari 11. Minisiteri y'ibikorwa remezo ubu ifite minisitiri ndetse n'abanyamabanga ba leta babiri, mu gihe ubusanzwe yari ifite umwe. Ni minisiteri ya kabiri kandi ifite abanyamabanga ba leta babiri nyuma ya minisiteri y'imari n'igenamigambi. Minisitiri mu biro bya perezida yarashinzwe gusuzuma inyandiko zose zemejwe n'itegeko nshinga amategeko mbere y'uko zishyirwa mu mukono na perezida. Ashinzwe kandi gukurikirana ibibazo by'abaturage byagejejwe kuri perezida, gushyira mu bikorwa ibyo perezida kandi yemereye abaturage, ndetse no guhuza ibikorwa bya guverinoma n'inteko ishinga amategeko. Uyu mwanya rero wariho Judith Uwizeye kuva rero muri 2017, ubu yagizwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, inshingano n'ubundi yari afite mbere yo kugirwa minisitiri muri perezidanse. Mbere ya Uwizeye undi wabaye minisitiri muri perezidanse ni Valentine Tugireyezu. Ubu rero asigaye ari umucamanza mu rukiko rw'ubujurire. Tugireyezu rero yabaye kandi minisitiri muri perezidanse kuva muri 2011.
impinduka zakozwe kandi muri guverinoma muri manda ya kane ya Perezida Kagame, impinduka zaherukaga mu Ukuboza 2025. Icyo gihe ni Dr Ndabamenye Tresphore yari yagizwe Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, mu gihe Dr Solange Wituze yagizwe Umunyamabanga wa Leta. Ni nabwo Dr Yusta Kayitesi yagizwe Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga asimbuye General Thierry James Kabarebe. Muri Nzeri 2025 hari hakozwe kandi impinduka imwe mu bagize guverinoma ubwo Yves Iradukunda agirwaga Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation. Izi nizo mpinduka zonyine kandi zimaze gukorwa muri guverinoma kuva muri Nyakanga 2025 ubwo Dr Justin Nsengiyumva yagirwaga Minisitiri w'Intebe. Mbere y'icyo gihe kandi izi mpinduka zabayeho muri guverinoma zari zakozwe tariki 20 Ukuboza 2024 muri Minisiteri ya Siporo ubwo Neri Mukazayire kandi agirwaga Minisitiri, hanyuma Rwego Ngarambe agirwa Umunyamabanga wa Leta. Ni nabwo Geoffrey Kabera yagizwe Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe imari. Hanyuma duhindure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Hanyuma babwiye ko witwa Donald Trump yishimiye izamuka ry'ibiciro. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatunguye isi ubwo yavugaga ko akunda izamuka ry'ibiciro ku masoko, nyuma y'uko imibare yerekana ko byatumbagiye cyane muri Amerika muri Gicurasi ugereranyije n'imyaka igera kuri 3 ishize. Mu kiganiro n'itangazamakuru muri White House kuwa gatatu tariki ya 10 Kamena 2026, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvikanye avuga ko ashimishwa n'izamuka ry'ibiciro. Ndabyishimira, imibare yari ishimishije, muri cyo nkunda kurusha ibindi, nkunda izamuka ry'ibiciro. Imibare y'ikigo gishinzwe ibarushamibare ry'imirimo muri Amerika yerekana ko muri Gicurasi ibiciro byazamutseho kandi n'ibice 2% ugereranyije n'igihe kandi nk'icyo mu mwaka wa 2025. Iyi mibare irenze 3.8% yatangajwe muri Mata. Impamvu nyamakuru irizamuka nuko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli kandi byarazamutse bitewe n'intambara Amerika na Israel kandi byashoje muri Iran. Trump yongeye gutanga icyizere ko ibiciro bizamanuka intambara ya Iran ihosha kuri uwo munsi, ariko Amerika yongera kandi kurasa muri Iran. Trump kandi yabajijwe ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro asubiza ko ingabo za Amerika kandi zagabye ibitero bya gisirikare zigamije kandi gufata bugwate miliyoni z'utugunguru twa peteroli ya Iran. Yavuze ko ibyo byagize uruhare mu kugabanya gato ibiciro bishya bya peteroli. Ije itangazamakuru ko iyi ntambara nirangira ibiciro bizasubira uko byahoze. Trump yabwiye The New York Post ko amagambo ye yasobanuwe nabi, ko icyo yashakaga kuvuga ari uko izamuka ry'ibiciro riri hasi cyane kuruta ibyari byitezwe. Izamuka ry'ibiciro rigeze kuri 2% ugereranyije na 9.1% yagaragaye hagati muri 2022 ku butegetsi bwa Perezida Joe Biden. Izamuka ry'ibiciro ni ikibazo cy'ingutu kuri Trump witegura amatora yo hagati mu mwaka azaba mu Gushyingo 2026 asuzuma imihigo yagezeho ibyakoma mu nkokora imyaka isigaye ya manda ye igihe yatsindwa. Ko rero ari ibyo biba bikomeza kuyabivugwa, bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma reka duce mu karere ka Ngoma mu Burasirazuba bw'u Rwanda babwire ko umukobwa w'imyaka 17 yishwe atemwe ijosi. Inzego z'umutekano mu karere ka Ngoma ziri guhigisha uruhindu abantu bagize uruhare mu kwica umwana w'umukobwa w'imyaka 17 bamuteye icyuma ku ijosi, bamukata amabere, intoki n'ibindi bice by'umubiri. Ibi byabaye mu ijoro ryakeye rishyira ku itariki ya 11 hari ku wa kane tariki ya 26 umudugudu wa Kavumba mu kagari ka Kinunga mu murenge wa Remera, karere ka Ngoma. Bamwe mu baturage baganiriye igihe bavuze ko umukobwa yishwe atewe ibyuma ku ijosi, ku ntoki, mabere ndetse mu bindi bice bitandukanye. Basabye rero inzego z'umutekano ko wishe uwo mukobwa nafatwa yazaburanishirizwa mu ruhame kuko yamwishe urw'agashinyaguro. Umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Remera Niyigena Alexis yavuze ko inzego z'umutekano ziri gushakisha uwakoze iki cyaha, nizeza abaturage ko azafatwa. Navuga ko ari amahano, ati twagize ibyago tuba umwana w'umukobwa w'imyaka 17 byagaragaye ko mu masaa 7 z'ijoro umugabo waho yasohotse hanze agiye kureba amatungo ye uko ameze hanze, abona inzu uwo mwana w'umukobwa yararagamo ifunguye, yinjiyemo asanga bamwishe. Gitifu rero yakomeje avuga ko icyakozwe ari ubutabazi bw'ibanze, aho bahageze bagahita rero bahamagara inzego z'umutekano zirahagera, nabo zihita kandi zitangira gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwamwishe. Murambo wahise ujyanwa i Kigali kugira ngo ukorerwe isuzuma. Gitifu Niyigena Alexis yavuze ko nta kibazo cy'umutekano muke kidasanzwe kiri muri uyu murenge,
kuko iyo bimenyekanye ababigizemo uruhare kandi bashakishwa bagafatwa bakabihanirwa. Yatanze urugero ahari ikirombe aho mu minsi ishize hafatiwemo abacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemera amategeko, banatezaga umutekano muke aho abenshi bafashwe bakabihanirwa. Yijeje abaturage kandi ko uwishe uwo mwana w'umukobwa naramuka afashwa azaburanishirizwa mu ruhame kugira ngo bitange isomo ku bandi nk'uko abaturage kandi bakomeje kugenda babyifuza. Reka mbashimire cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.